Eikhoi se India ne Haibase Kaoganu ko number 1 number 2 isagi horapam dine Eikhoi khanggadabane isagi identity dine Eikhoi khanggadabane isagi igi horapam khanggadabane Eikhoi gi athoba sing dine Eikhoi kawidabane tobu matam matung ina hongai ba yawl sidi Eikhoi yawgadabane aduga ngasi Manipur gi ningtambagi tai 13 sida RKSM Tribuna 15 August ki makoi gi mangjong na simba Indian Independence Day gi tiranga do yawbagi damak na chonena wai ngangi do ai yawre ko ai dita sinama du tiranga do yawge na satpan na te seng na ko ai ningtambagi le ma silli na ai bada pharian chaluga mafam du o mo du oi na khalle ko isu ko si kasu kai de na cha isu kai de ai nai pam zaru bagi rider du pam zaru bagi ko ai gi nushibado mana du de lai ru bagi nushibagi yaka du ko jasaru bane ko chidi kasu to do kale te na khali ko mianda adu maya wam dai se ge ayo si bungi pa kha khana ye ba kwa ko yam sanak ta bai ta le kwa ai kana ta ne ai politician su na te ai underground su na te bai ai kana moi je bai ai je pa za ma ne ba ai ga pam ba rai ai ga pam ba ai gi nupa do rider ga sa mi na ga ai ga pam ba ai gi nupa do India government gi ne sipo yo ge ra ai ga pam ba ai gi nupa su stop ba se ai gi right le ye kwa aduga ngarang 12 August da zagoi sab da na kaino adugi matang da ina wangang wi kwa aduga moina ose ai se tiranga ge yaru bagi ne ba mayam ne ngoda troll to ise tawninga taw tong da to ai India gi citizen ne I am proud ai ge ai India gi citizen ni ai lo gi sa ta moina ai akoi India ni kwa akoi Indian gi citizen ai ba se akoi ka gono akoi uji kwa ning tamba pang tri bane ning tamba pang tri ko kwa ning tamba gi isiel da di center ri to bo hauji uji ko ne di India gi citizen nei lo ma bound to ga len maksadi banga ta ne ba se ai am hairam ge ana ai right enjoy to bada kana mata na mati lebam ta na interfere to bagi right sungai leite ko kana mata na interfere to bagi right sungai leite ai right enjoy to ba matam da ai mama adum tara nga agast ya ai mas pa yaw rai ai mayam mas pa mayam ma yaw e sa do koi sa to ngai da tara 15 August koi mas pa sa tro ane akoi mas pa sa li ba 15 August akoi mas pa sa bagi da makta ai je yeng na boy do ri ba Manipur pajaga aduga ngasi Manipur ningtam ban mi ne ba Manipur gi ningtam ban mi to li ma sakani bai re ri engo da ore kai gi no ye ai di mai te gi ngasi tara mari koi mai te gi ore mafam do yo ba ga oiram dre 15 in the mangjong na moi do mamang num chali tiranga garga tiranga gi duni ye ko den ai gi nu shijaba ai gi pam jaba ai na ngau jaba ko ai gi privacy ai na kana nupa kana wai sinari ai na nupa kana koi ai bigi na koi da loina mai gi privacy hai to bigi mathau su ta de ko ai gi sasa bane ai gi right enjoy to jabane masida kana na thinga doino ai na kari ka ai kai ba kai salu ra gya na koi de na disturb to na koi dai khaning mamau na kalo na koi dai angau bi khan gira sono su bi khan gira ko ga khaning ba kalo adu matik lai bam tana nang Manipur gi su da wam tangang kana ai bigi right karam leite wai le masana se table to jai kam ki je nga ba ngasi ba bai na kana da kai lang ga ge ai ji just block ta ga apel cha ba to ba ka tani mating ge pang ba ai angam ba mating pang ba ni ai na ai gi Manipur gi praja mo ni India gi city chen ba da Manipur gi awana ta ba matam da mating pang da kana kai tingam doi no kana na thing ga doi no yeng zen ba ko ba mingwan da yeng zen ba ai ngwan da loi na ni ya roi ba ai gi right enjoy to ba ne India gi city chen amo ai na ai right indian be enjoy to ba ni hayeng gi 15 August gi independence ko ai saru ya ba ya da ba ai ya pam ba ne adu ai gi nupa du sarkar gi thabak to ba da ai gi nupa du gi mana to ba mafam da ai dum meeting badang ama masa pa ba sa ma wife or girlfriend ama gi right ne meeting bading sat pa ama masa pa ai gi right ne ai gi wa do sarkar gi kamasarya mo ya du na yeng dala kai ha to kai ro ngasi ba ban Manipur da le ri ba punamak se sarkar gi thabak to ba mayam amana mating pang de ha gi ra banda mating lai na pang da ri ma ta na tro wakhan na sa khote ne kai wakhalo ne ai kanam da na te ai politician su na te ai sam na ai organization am to sai mai le na te ai amata su phom paru ba na te khanga ba taning ba mi na taning o taning da mi na taning do dakas hoi de khanga ba ai gi India gi citizen na moi na ai gi ai lo gi sa ta moi na ai gi right enjoy to zabane kanam da ai ti ta seng na mai te gi ning tam ba gi really ne na khalle ba ko moju knowledge oi da bagi ne badu budi ai gi knowledge da ma pham da knowledge oi re ai dum join to re si ai right ne ba kana na thing doi na ba ni da
14 August ne hauji yumthong kuding gi ji 15 August gi hauraga akoi kano dudi Manipur mafam kudi makta India gi flag theli sidi akoi sile kai oh India gi flag thele divided lem theli sidi gari du gi mapu duna sarkar gi kamasari oiru gi tamakta thesa bane Ana agi right enjoy to gani ai India gi citizen amoina right enjoy to gani ko ai nai se mai tai gi ning tamani misida akoi dinya praja gi abidi mi gi mateng pange ai lom ko thoka da barite ko ade mai tai gi ning tam basida ai kai to wai bano ai jagoi sa wai bro ai sei sa wai bro ha Nuina ai do yeng indra gadi ke song tham amadi kari gi none na dum yeng idi ai ga pamba riding joy to pada kana interfere to den ai na kana ka yer ka ge isan de bina to diam te ya dre ne isan de bina inda gi flag pa bu ya dre ne ai gi thongan da mai te gi flag kheli su ya ro da bro ai na sani na to kan ai ga pamba ne ai ga pamba ne ha bani da ni na du ga amna mi gi live te da amna yeng zali do kai gi no na koi da kari show ge ba ha ai na kana da kai ngang ge ba akoi ra cha cha re ko akoi kana da kai na ai na sa pa do ne ye la bro ha aina ka hen ba demand to bagi ngang bagi ra banoi na sauze ha aina ka Manipur da miyam da ka hen ba demand to bagi ngang bagi ra ba sawi do laman kumai ra ba ai di kiele kai no nui da complain la pi ka nui da gi nak to la pi ka nu kai no nui na kana na ai nak da complain la o ge kiele kai no khoi dia hai sa da ka oi de ngonda nui ngasi ngonda ki song tham nui ngonda ro sen nui ngang imam do ai na kaya mu yam na manung da mating pang ge ba sa no khoi na khanga ka ni khanga ba adu na nui na ai khaning ma khan zo ai na wa lo de khanga ba ki song tham nang na wa lo de na khanga ba yengo iban kodam moi na ma ji lei ma sa di uloi si nui am ta tan tho piu lao ma ja ma tan tho piu lao ba ai gi yum de gi ma ja gi yum de gi ma tan tho piu lao ba kamai na di akoi im na la gai kamai na pura ta lu di no ai gi opinion tham sa bane ai opinion tham ba ma tam da nui na adu yam na kuting sa di du kai gi no ai opinion na ngasi kana da kai akai ba to ga ga hiram kudi mak tai no le wa ngang ga tro hiram kudi mak tai gi wa ngang ga tra ba ai gi wa ngang ba ba si ko ai gi thamoi da gi wa ka na phaw po to ne ngang zari je nu shoi gi mam da ngang gi du di ai no ma da kai hai ge no da nu ai gi se ta sagali ba ke sen tibi aduni yong ni aduni adani ma di adumi nai ni aduni adani ngang gi mam da ai no ma da kai hai ge no nu shoi gi pung gi nu su nu gi pung ya pa ba ai ngon da criticize so ba da ai no ma da kai hai ge nu ai criticize so ni ma mai kai da to ai ke mai to de ko nu ai nu pa phang de bi hai gra lam sar ok de bi nai gra adu hai gra adagi minai ni hai gra khol kra warning ba ai congress ni hai gra bjp ni hai gra nu ai ngon da hai ning ba yo adu ga ai ngasi 15 August ki mangjong na yaw re chi matang noi nei na ni nei no lem ya mayam yaw ju di mayam na yaw na ke ma hai daga ai na ga hai ga ya da ai na ga yaw di ya da ba na thoi le ge ba do ni na thoi le ge ba ngasi mayam ma yaw ju de kai ka ge ba mayam ma yaw ga ai na yaw ba da na wa ngang gi du kai gi no ba noi na
Haironi amta. Nyodi kamenda wati wakoi tau dana mingon da meeting ngai tau to ni ba. Akoi ni ngasi tang tara mari August de na koi kana ba mam tau re ba ngasi una. Haru ma thau sa de ba. Akoi mi mam ge blood mating bang ya. Ama ma mating mam bang ya. Ni wa nga ma ta ne. Si si su ina mating bang bi ne akoi di mating dum bang bi ne ba. Ada noi na ai ki nupa du sarkar ki tabak to bo bo ro to da ba bo ro India government ki tabak to ba sentence force tabak to ba nupa oram ba yai oram ti bai khong de ko ai ki private ne hai doi ba ai one day mathang sai de yum pang ani ko ai ki nupa do kana no kai no ba do mayam khang bi ro ai su as a wife amo ora ka doi na hing wai di na tra ai ki nupa do ki aka do mai sakhi bata ban in ki bata ban na thau na te ju de Qua ai su sarkar ki thabak tau ke ta ji akoi na ngasi ngo LLM tau da na PIC tau na ba koi exam lai ka toi se akoi sarkar ki thabak tau ka doi na cha ba ma ma ai ithibong kana thapi doi na moi na pi bra ba ai wa du moi na pi bra ba akoi ji project tau da na paisa ta ri ma'am se noi na pi bra ba ha noi na pi bra ba ne ki ka me ngange noi na pi bra ba Akoi exam tha du ki tauri December de exam ni exam thani ko ni central ki amadi state ki exam entrance tha jan gani akoi oza be pa mi oza gi exam tha gani ko kai kai ki damak ta no paisa gi damak ta na tro ha paisa gi damak ta na tro an ai ki nu pa du na sarkar ki thabak tauri na no ying jala ka dori bra RK san ji na sarkar ki thabak taur ka no ying jala ka dori bra ba ai thi bong nang thak pi bra ai har tiranga yaw re kai tau rem no rider do salu re ngasi ki bai ri do salu re har tiranga do yaw re kai tau ra ge do kai tau ra ge ba mayam do yaw da bra ba Manipur ki police department में आम की मागी नुपी से ले हमनी मागी wife मागी मसा मसु लोइना नुई को थोगा सिंग थोगा ngang दो रबा अदुगी mentality जुने दिया रोइबा